මේ අරක කොහෙද? ලහිරු කොண்டு වරන් சொன்னேன்ல. මගේ නම වරුන් ලහිරු. මම කලින් ඉඳන් ඉස්සෙල්ලා නම් ගේ ඇතුළේමයි. තනිකම කියන්නේ තනි කියන්නේ ඒ ෆීලිං එක සෑඩ් ෆීලිං එක මාර ඒ අත්දැකීම් මහත් තරම් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. நான் வந்து சின்னத்துலேருந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நிறைய உடஞ்சி போகிற ஆள். நான் இறந்து சொல்கிறதுல நான் நிறைய பாதித்த ஒரு ஆள். அப்போ அதனால என்ன பெருசாக கணக்கெடுக்க மாட்டாங்க. අපේ පවුල පරිසර විදියට සාමාන්‍ය අපේ පැත්ත විදියට මේ ඔය ලොකුට ඉගෙන ගන්න එකක් එහෙම නැහැ. ගොඩක් අඩු වයසින් බැඳපු අය එහෙම තමයි ඉන්නේ. එක ඔය ව්‍යාපාර ඔය මත්ද්‍රව්‍ය එහෙම පාවිච්චි කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. මගේ වයස අයත් ඉන්නවා. ඒලවල් කරන්න එපා කිව්වා මට. කිව්වා වැඩට යන්න කියලා. ඉගෙන ගන්න බෑ ඔයාට කියලා පොඩි කාලෙම කොන් කරලා දාන ගතියක් තියෙනවා. ගහන ලේබල් එකට මෙයා වෙලා මටත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලේබල් එක තිබ්බා ඔලෙවල් වල. ஊரில் வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க கேர்ள்ஸ்னால் படிக்கக்கூடாது, அது சப்போர்ட் இல்லை, அதுமெல்லாம் பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனை ஆகிக்குது. நான் வந்து 2017 தான் சில்ட்ரன் சொசைட்டியில் இணைஞ்சேன். அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ட்ரைனிங் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. SLC වැඩසටහන මෙහෙම වැඩසටහනක් තියෙනවා යන්න කියලා කිව්වේ. அது பவுண்ட் டு த ஃப்ளைன்னு சொல்லி தலைப்பில் தான் ட்ரைனிங் நடந்துச்சு. அங்கே தான் முதல்ல அந்த ஈகலில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயத்தையே அங்கே தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எல்லாம் உண்மையிலே நான் சொல்லணும்னா நான் கோழி குஞ்சு தான், எதுக்குமே பெருசாக தைரியமாக எதுவும் செய்ய மாட்டேன். ஒவ்வொரு தடைகள் இருக்கும், அந்த தடைகள்லாம் அது எப்படி உடைச்சிச்சு, அப்போ என் லைஃப்பில் என்ன தடைகள் எனக்கு வருது, அதை நான் எப்படி உடைக்க போகிறேன், அதை தகுந்து நான் என்னென்னு தாண்டி போவேன். அப்போ இப்படின்றதெல்லாம் வந்து அந்த கதையோடு நான் என் லைஃப் கதையை ஒத்து எடுத்துக்கிட்டேன். මගේ වැඩසටහන ඇල්ල වර්ණ ගන්නවා මගේ ලෝකය. සාමාන්‍ය තමන්ගේ ජීවිතේට ඕන දේවල් එකතු කරගන්න ඕන දේවල්, ජීවිතෙන් අයින් කරන්න ඕන දේවල්, තියෙන දේවල් තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න කොහොමද ඒවයි ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. සාමය කියන්නේ හැමෝම එක සමාන එකම ජීවිතයක් කියන දේ අපිට ඒ කියලා දුන්නා. குணாதிசயங்கள்னு சொல்லலாம். அப்படின்னு அதை சம்மந்தமானது இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாசம் ஆயிக்கணும், யாரோட இதாகிக்கணும், அன்பாக கதைக்கணும் எல்லாரோடையும், எப்படின்னு ஒரு நிறைய மோட்டிவேஷன் எதாவது இருந்துச்சு. ආදරය කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවක් නැතුව, වෛරයක් නැතුව, තවත් කෙනෙක්ට කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවී වෙන දෙයක්. කියන්නේ ඉස්කෝලේ ළමයි වුණත් එකමුතුවෙන් හැමදේම කරගන්න ඕනේ එදා තේරුම් ගත්තා. நான் ஃபஸ்ட்டு போனது வந்து ஒரு புதையலை தேடிய அந்த ஒரு வீரண்ட சாகச கதை, அதுக்கு தான் போனேன். මම වැඩට යන කාලේ තමයි තිබ්බේ. ඒ දවසක් කට් කළා තමයි මම ඒ වැඩසටහනට ගියේ. පළවෙනියට අපිට ඒ ගාම දුන්න ගමන් මල්ලක් කියලා එකක්. පොඩි චිට් එකක් දුන්න මට මතකයි, නිදාන හොයලා පොඩි පොඩි අභියෝග තියලා ඇඟිලි සලකුණු තිබ්බ බෑග් එකක් ඒක තාවට මං ගාව තියෙනවා. அப்புறம் அந்த புதையலை தேடி நம்ம பார்க்கணும், என்னடா அது எப்படி சொல்லி தெரியாமல் இருந்துச்சு. ඊට පස්සේ තව කියලා දුන්නා නෙළුම් මල ගැන. ඒකෙන් අර අන්තිම හරියටම අපි හිටපු තැන නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ, අපි අන්තිමට ගිහිල්ලා කොතනද ඉන්නේ කියන තැන වැදගත් වෙන්නේ කියලා ඒකෙන් කියලා දුන්නා. அதில் இன்னொன்று அந்த ஜேர்னல்கிட்ட சொல்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லி தந்தாங்க. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මම ඒකෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා චූටි චූටියට මම ලිව්වා. ඒ දේවල් පිටිපස්සට ආපස්සට හැරිලා බලද්දි සතුට වෙන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම හරි ආසයි එහෙම ලියන්න. එහෙම ලියනවා අදට. என்னோட மனசில் உள்ளதை பாரத்தை அப்படியே கப்பில் எழுதி வச்சாவோ ஒரு வரைஞ்சி வச்சோ என்னமோ செஞ்சு அதை நான் குறைச்சிடுவேன். அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு நான் நகர்றதுக்கு அது எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு. පොඩි නාට්‍යයක් කරා මට මතකයි. ලේබල් එහෙම පිටිපස්ස ගහලා කෙරුවත් කරන්නේ නසරාණි වැඩ. කාලා කන්නේ නිකන් වෙලාවක තියාගෙන. මේ සමාජයෙන් අපිට එන දේවල් මෝඩයා කියනවා, ගුණා කියනවා, එහෙම එක එක
අපිට කියන තවත් නම් තමයි ඒ පිටිපස්සේ තිබුණේ. අද වගේ මතකයි එදා මම ඇඬුවා එදාට. ඒ හැමදේම එතන කියලා තිබුණා. මට කියලා තිබුණ ඔක්කොම එතන තිබුණා. මට ලේබල් ගහලා ඇති වෙනකන් ජීවිතේ මිනිස්සු මම පොඩි කාලේ ඉඳන් හිටපු විදිහත් එක්ක දුකතේ ඉද්දි ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඇති වෙනකන් මට කතා කිව්වා. මම මේ හැම දෙයක් ගැනම හිතනවා කොයි වෙලාවෙත්. ඒක කියලා දුන්නා මේ එහෙම ලේබල් ගැහුවට අපි සැලෙන්න හොඳ නැහැ. ඒව ගැහුවට ඒව ගලවලා දාලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මට ඒගොල්ලෝ එල්ල දේවල් මේවා මගේ නෙමෙයි. මට එපා. ඒවා මගේ නෙමෙයි. நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியும்ன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் அதில் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நிறைய விஷயங்கள் அது எனக்கும் ஒரு அனுபவம். அதுக்கப்புறம் உள்ள லைஃப்பில் எனக்கு அது ஒரு இதாக இருந்துச்சு. මං මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් මේ තැනකට හරි ගොඩක් ලොකු පිටුවහලක් වුණා ඒ වැඩසටහන මට. මට මාව කොච්චර වටිනවද මගේ ඉලක්කයට කොහොමද යන්න ඕනේ හැමදේම තිබුණා. මට ගොඩක් සතුටුයි. මම කවදාවත් එහෙම දෙයක් අත්දැකලා නැහැ. කවදාවත්ම නැහැ. ඉස්සර මම පවුල ගැත්තේවත් ඇරේ කතා ගන්නෑ මගේ වැඩේ තමයි බලන්න මට මේ ඉන්නුනේ. දැන් එහෙමනේ තාත්තත් එක්කත් මං තාත්තගේ වැඩවලටත් උදව් වෙනවා. දැන් මගේ එම්මේ උනේ චෙක් කෝස් එකනේ මම වැඩි අමතේ දැන් උයන්නේ කරන්න යනවා. தலைமைத்துவம் எனக்கு நிறைய வந்துச்சு. முன்னெல்லாம் தலைமைத்துவ பண்பு இருக்கே இல்லை. பிறகு இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு தலைமைத்துவம் இருக்குது. இந்த வருஷம் நான் எஸ்என்சி ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபெசிலிட்டேட்டராக போயிருக்கேன். මගේ ජීවිතේට මම මේ දේ කරොත් මට හරි කියලා හිතුනොත් මේ දේ කරන එක මගේ දෙමව්පියන්ට හරි නම් ඒ දේ මම අනිවාර්යෙන්ම කරනවා. ඔය අනිත් අයගේ දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා. එයාලා කියන දේ අහන්න එපා. ඔයාගේ තීරණය ඔයා සතුයි. ඔයා ගන්න තීරණය තමයි ඔයා ගමන් කරන්නේ. අම්මයි තාත්තයි ඉන්නවා නම් පිටිපස්සේ වෙන කාගේවත් කතා අවශ්‍ය නැහැනේ. இன்னும் நான் கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதையும் நான் கற்றுப்பேன். நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை அப்படியே எனக்குள்ளே மட்டும் வச்சுக்காமல் நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணுன்ற ஐடியாவும் எனக்கு இருக்குது. நிறைய இருக்குது. நம்மளுக்கான ஒன்றை அடைஞ்சு கொள்றதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி தான் செய்யணும். நம்ம உள்ளுக்கு ஒரே இடத்துல இருந்தோம்னு சொன்னால் நம்மளை எதாலையும் அடைஞ்சு கொள்ள முடியாது. நம்மளுக்கு என்ன நம்மளோட டேலண்ட் இருக்கிறோ அதை வந்து வெளியே காட்டணும். හොඳ තැනකට ගියොත් මට තියෙන දේවල් තියලා දැන් කොච්චර ළමයි ඉන්නවා මේ දේවල් නැති. වෙලක්වත් ගන්න නැට. ඒ ළමයිට මට පුළුවන් නැතයි මම උදව් ගන්න කැමතියි. මේක නිකම්ම නිකං කන්නාඩියක්. අපි දවසක් ලොකු පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. කන්නාඩියෙන් පේන්නේ අපි බලන දේ නෙවෙයි. අපිට දකින්න ඕන දේ. இப்போ கூட நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்குள்ள முன்னுக்கு வந்து நிக்கிறது கூட அது ஒரு காரணமா இருக்குது. ඔයාලත් කවදා හරි ඒ දේ ඉගෙන ගන්න. விசேஷமாக இளம் வயதினர் சவால்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டு வராங்க. அவர்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகள், அவர்களுடைய வீட்டு சூழ்நிலைகள், அவர்களுடைய சகாக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற ப்ரெஷர், இந்த காரியங்கள் எல்லாமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Spiritual root cause we have identified through assessment is they lack purpose for their being. They do not know who they are. Their identity is being gone. They were unable to identify their potentials. So World Vision Lanka is working with multi-religious context. We partner with faith leaders. So we train them as facilitators to facilitate these SNC modules in their villages. We implement spiritual nurturing of children through Children's Society. We call Children's Club. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுக்கு பின்பதாக சிறுவர்களுக்கு ஏதாவது தனிப்பட்ட ரீதியில் உதவிகள் தேவைப்பட்டால் இல்லாட்டி அவர்களை நெருங்கிய முறையில் கண்காணிப்பதற்கு இந்த சிறுவர் கழகங்கள் உறுதுணையாக அமைகின்றது. World Vision Lanka's uniqueness, we develop these spiritual nurturing of children initiatives to reach these most vulnerable children and to make sure they also can thrive in their life.